Korang nak cari artis dekat sini, tapi kalau korang nak pakai kereta Toyota Altis, inilah dia geng. Sak! Di depan mata saya ada sebiji kereta Toyota Altis 2015 2.0 New Facelift geng. Kereta ni siap datang dengan sport rim standard 17 inci dan yang paling penting tayar Michelin. RM52,800 harga bodi dia geng. Dengan interest 7% ke bawah, korang boleh dapat monthly bawah 1,000. Tetapi kalau interest korang lagi rendah lah bulanan ni geng. Kalau korang berminat, cepat geng. Untuk dibagi interior pula datang dengan fully multi-function steering, push start button, pedal shift, Android standard, gear knob, leather seat dan juga electronic seat geng. Seperti biasa geng, kalau korang berminat dengan kereta ni ataupun apa-apa jenis kereta, boleh cari Naim dekat Lot 6 Express Yuska Shah Alam. Apa-apa pun kita tengok dulu, kita usah dulu geng. Assalamualaikum.